Terbuai aku seakan terbang melayang, tapi kini tak menghilang. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma sedikit yang bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Jangan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang layu. Seju jangan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang layu. Dr. Evil, you're bringing out a side of me that I don't know. I decided we weren't gonna speak, so while we up 3 a.m. on the phone. Why don't she be so mad at me, though? Homie, I don't know, she's hot and cold. I won't stop, won't miss my groove, because I already know how this thing goes. Sayang